KR Enterprises kebai ke one-stop solution na bagi furniture sets haki yang berinternet ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej ngelor kiwe-kiwe kat kum ke budget ber ke design ke bagi kuat. KR rui ke end-to-end construction solutions naduk architect and planning adu ki kam interior haki yang kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jong ke KR Enterprises hayau tumia jawai lani hai surat shillong na bagi jengtip bakamnya. Hakni ka klimat ngi yadon hakni ka madan ka jaka ba yele ba ai ka buram khadu nam ta jongi lead Dr. Ricky AJ Singkon belong MP jongi nang ni na po Shillong parliamentary seat ban ngi don hangni ki ba na keleng saudong ki be don ban ya sno khtilang hakni ki jingle buram khadu but hapning jo ta jing ya song ki jongi ban yo ban kendu lai kendu sibun ki perlok hakni ki jaka bawan na shukeleng but hangning siap tena kunung ya kendu ru bad iba rani iwe ni ki perlok biajan maha badi bariki bad iba donlang hatu kasngi hapor baja jong kani ke jingja ti kumangi ngitip i kani ke jingja kala jah hapor bidang le kai bad ru khaju hapor ba andala dap mi na tu na po madan ali ra si jaka sumar bi la klat no ka jaka sumar ti klab ni thu khniat ba rani kai ke baja tu kasngi bad kai ke jing sngo ku jong pi ning kong habai pi pisaki ya gani penut kain namal ba bro kita sai le kai lang itu mah man kata yo sebu asin nang ya poi bet nang rodon sini Shillong kan don sabat lain no sai le kai da teng sisi baar le sha intro sisi pale wan le kai sini pole sini te tu singi te de ko phase ke ba le semoyo te le bro ke jingi le kai le tang khan minit bro boleh dah syuyo elekai no su kenta tam ni elekai ta de tu sni pat de tang khat san la pu minit yo elekai mal kiduna plial tu kui ketim de long ngi don khat arngot de hab chuye chin den pu kai da toi li te da khain kumba elekai bro boleh te kenta kita tam ngi elekai dan ka tu sni le ba elekai sine ko umpoliu arkanta arko minit elekai lang si resum tu sekadar lai tim nama ele final tu bajab la rum final tu tar tuk ngeli tet kan lihat elekai ni ngeli belai im man kasngi on sebut studio dan me kendu asin sisin dan kendu tu ni sebenarnya we song tak singi ngala kam engke kli toy menlin litening ngam mut poi perkat bangalong ni datia dadam kan mawi i te bai don wi pu samrki le kai pisa sumer kha ka jingi i jong phi kum urang ba kum perlok ru desela benong bayan barang juga por kum player ru bile kai lang ke jingi jong phi ya ka jingi jong ba Ricky lese laj na ka ba ilong kum ta MP kan ni ke jingi jong ate benong ba Ricky te ngimyo su hepuri adu ke jing le rit ke jing surit ya la jong ye ki kelung kena ru wi te deng la lai tu kan ta me balang sumer lo khot la le ya kai lang im tu lo ya lam be sum tro sebenarnya di tambang ile no gede tang kebor beli tu mah mla re ban bat e gede kebor ni bro jingi kumlo asinong tau long rit tu kan akan du asinong tau di sai di dut hadukan berdekan barit ni kan baherom jupik tu jadi ya bam lang betem tu sebenarnya di tambang dek mama kalau itu baca terus nilai pila ni tu kemudian jengja tu sengi te kalau kilong belong mensuai bele kaim tu tu sengi te kam wan flam dia te ngila don samadan te marihiar na kaliru isu mare itu long de ba mare praktis tu top tu kum bajulong iwan samadan te ngadang ile kai te le kai ngate Iwan Dr. Ricky te ngasyong no nga te ai lang na Dr. Ricky te long chin lang to da halas pate mare rekre ban kut tat nga por ba on ai por sasan minit ngadang don madang da na tu pat ngasyong no nga rung no sa Dr. Ricky pia pli mi ya pli bujili bro arnut to kan
Ya dan ni peliar ba bujeli rek tama halas di ba ngasyong no ngai mi nama ite. Kan minit ilale bile kai bagas sa. Ila kali kalong sikentadu na ladon ni tama kapor ila kai pakam long ko bam suate. Long ini ya chinlang tama. Ya wait 4 minit we katsan minit untuk ila lang. Bile kai kum dah kasan minit ye. Katsan alpo hi teraim. Dong kumbele kai mensualin sekaya kapor le kam ya hap sure. Him suabile kai da sekolah terus kenta tampil. Mamar ya jake ke bapi yele. Ajang ngayarap te laya penkam la pen ento le serput serpai sama mikindit benru reta. Te si pelibu no sa robat hospital ke. Kemud hati klimat por baja kumpul kamdan jintip kam sungku balai gaja te gaja jingpang ye. Itu rahi nomor bayi le kailang betema. Long nangkong perbasyong da isu ang blay doktor bisyong nama yang ki yang kena gamat barim ta. Te lahdin pat mi nga te isyong na mai te natu pat badai setang minit la minit de por te i syong na manga te sami yang sama i ke tang tak por kelan por ba mi ram pada mare ri mare kita hendak ni bare tangkan ni tu hajan dadep natu pat di kelan long so kendit no. Benong benuat MP Gembariki benuat beri Gembariki tembiak ni belai Asyam lagi berit baria unda long dah ken le kraw le ken le rebet kenduk alenti singkin lo ya keren ni paria kenduk aduh kan ria di syai di dot bet melong kiwe je ni sosnei teman le mama ngi gebar beri melak leban bat le. Tembuk sekali pi mo pi play le kai la kata kanu position ke bai stanat e ban le kai se mi feel rismat langate saya le kai defend sedin ta tang tusngi long baya sin bat ite le en skmat ta dengan saya le sedin se defend sedin tusngi pelabun pelial long Cina tu teh saya le mi feel rismat kengal terus ngi le lang skmat seperti kemadan ke bahe play yo le full team nei full team le terus man kapur tiga kai mata la kanu senam pe pile le kai tu la bon senam kamu nalu sha banong MP kamu play le kai tiga ke je le kai ke bese kham stunat ba ban le kai la football kita jitip ye iya kata tinggal tip smart lagi kita main football ngisot le kai lang stunat football dengan stunat daladan dan silong tu la wan te teng kena natuna balang sumer la yo por tu ya lam kai itu tu le praktis le aim tu pi kum ka snong ka thau kum kiriu rang ba mo ila kuman syong no ilawan ila persang banwan ra i kata ka politik ba khampier dan ida ka jing kida ka kom le ba khampier le se kebabun na pring kipat ba kisaki kata pi kum urang ba kum we ne ki ri urang ba ha ka jelahi bro ko weekend kum pi ya kani ka jing prat lenti ka jong hoi ni la du no tang steng por ngim pat yo i bahale se thi mati jong i bin dale khlam ngin yo ban boot le si le ni kiwi ru kila ban boot be pen prat lenti tinre kat kum ka jing i jong pi thrai ha kanu ko dur kala la ban lesi ta kajing wan jong i kum MP lesi kala pen kelai ka perkhat perdany lani kan sa pen kelai perkhat perdany ha ka sencar khadar ni kajing long jing im kebaman kesini hakim lang salang Saya pelailan nuksa Dr. Kim tu te layo gibru bakam sempang banang berstat te kilak bankiu seperang detai te. Kau naduk bayang MLA ingai kersian ebe Dr. Ki temai iram. Hak MP te ngilak
nong ka ba nangkong le ka babuan tu tingi ha Kristen be itu kan ke MP ne ke MLA rong Kristen ba iram na pa nong asinong tawre ilas dang ban wan ra ki kampung roi sampai ilong nak kumne patrem nak li era. Di ladadon kuno ka kubor le se shaki pajba mo pila itu khamjan le se I ke ba pi kwa banai le se ba bon ati ba sungsi ba sungu diaw ladadon ke ba sungu tenat phang jong I nish ke ba I kham su tenat bandong le ni ban sneng ban kraw ni noi ba pitip kum ki perlok ning bejan ni ngel ong kum ke ngel ma batai kabai kham setelan le se ban le ni ban keren le ni ban ong kam setelah de nomor ba da ong kena kat ita MP le rit long kum ngi pa ba ke de ban ong ba we MP te mi kum ba yo ini pan mar ku MP te suang na hingga kendu mar khamat ban ini MP mata pat ngi long perlok ngi le kai lang ngi le football lang ngitip teh ki we pate ngimju ya kendu te ngintip nama nama tor kita suang nak bailong mak ong su film nak su kliang su mari long beri bosuret bersetenan kelung kena ro I tonnya barok teh Krisbon blesibun ti kani lesi la banong ba kata kajing long jing im jongi hi kade ka khubor ka bakhrau da benta jong phi kum ki perlok ke dan la kiti kejat lali ya ka jelahi bro ko wei bat kar ki bangi keren kade kata be ke baki ong ba kade kata kajing smurit jongi ba kajing nget ke jongi ke ba I don hau nong bu nong thau ban ba in ya ta kalinti ha kalinti ke badai ke ti bar nga kermen ru ki ba ya ki babun ki ba page ya kani ke video le sila film la ban poi hang ni kani di kejaka ke baki dang le matai kaniam guru kam bagi babun bagi perlok ya sajan sejengai ki bakum ibarani hani ne kiwiru ki bam padyo ban itu I shimet ru ki wan lang hang ni ban ai tak buram khadu da bata jong I MP jong I elite Dr. Ricky AJ Singkon bat hadin katu kan ni por nang ni pat kin sara pat selum man pendapat ya ka basa ka jong I ti Indonesia me wa phi ko video ngadi funan rani da ta forefront media Indonesia